wabusuya odum jetutu ai me na metutu abonsanfo ene yewudifo ene nuaborofo eja etugu nyame ya dom na dom yenya eye 22nd ya edi anim Saturday ye di anim ye spiritual protection ye can spiritual protection dia ene na ye warrior city ai ehanomo no ye di enubna ehahama enunsin ene ye protection say you can say wo bin ho a eye wo aura ena wo bin eye in and out odifo bi obeka se me bin ho sunsum na wakọ wakọ protect ho alikan so no chene se wo yaza wonte da aya de esi wo sunsum no eno na esi ewo alikan so enti nyame ya doma this Saturday yen me say ampaya edwa ewo warrior city blabe tumi blabe power blabe authority ewuni se ye energy efiri haban ho eni nubena ho entobi bebo ho ban a eye haban eni nubena ene ye de protection kan hu se yemfa nantwie emo enipa ho ban yemfa wodan mo nipa ho ban yemfa kokko mo nipa ho ban samo ni nyina ye de sre wo ye boni bi ana musuo bi da wo so ana yare bi da wo so ene ye de samo ana sre ne apata amaw abusuyen bofo pani Metatron PSA edeme the whole Ghana me na me bofo atutuntuma sam ho se bofo pani Metatron odi nubra ne hahama ne yadwuma enti wo hwe ne temple mu hanom a eye nubra ne hahama nyame yadom a this Saturday se opesunsum sorry tete miremu die ni bia kwa bra warrior city wo chichamante ampaya ebedwa awia 12 o'clock sharp oba fa butabra na saada no ofopani Metatron ye bofu tumi na yeso so no aye ne ma edi nachi odumu jenie warrior one asofo nyina no omo warrior ne me sunsum sorry sofo nyina no omo warrior okofo ba akopɛ minsi nsuo mansan me ham bema ni bema gina otua no adama ko nhyira odum janie stay blessed.